Shalom mahubatta haganupan pai maipukahita lahawamta bapa inang asediar pindahihita malobe harajau ni nebata martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan simada goluh nami na tetap makaholongi hanami na membere ari na bayu ben nami. Pai ma Tuhan ipukah nami horja nami dongon Tuhan hatamu managabe tukot pakon panondang nalahu manugu-nugu hanami bani sadario. Terima kasih Tuhan, terpuji maham. Amin. Kita haganupan Bapak Inang hatani Tuhan na ondos batta bani sogot ni Arion ibuat hun bani Injil Markus bindu 5 ayat 34. Sonon mana tersurat dijai ibasahon hana ami hancon Markus bindu 5 ayat 34. Tapi nini madopaksi hapor seon mudo na paluah kon ham inang mulak maham ibagas damai anja hamaluma na borit muin sahalinari ibasahanam. Tapi nini madopaksi hapor sayaon mudo na paluah kon ham inang mulak maham ibagas damai anjaha malumma naburit muin. Kita ganupan Bapak Inang ijape Marianan jelas do konteks ini ambilat taon ketika Tuhan Yesus ibagas pangidangion ni ibagas pangidangion ni ay Tuhan Yesus pamalumkon anak ni si Jarius pakon sarana boru na pendarahan tene. Dari bagian ni ambilat taon ketika Tuhan Yesus pamalumkon sada anak boru. Jelas doban situasi penyembuhan ay ternyata lang Tuhan Yesus Bapak Inang na manorih na boru ay. Tapi na boru ay do na manorih Tuhan Yesus. Totu ijon do na tangsi perlunan ibuat kita tene. Ada suatu kemauan, ada suatu perjuangan perempuan yang pendarahan itu menjumpai, mencari Tuhan Yesus. Halani masih maitori Tuhan Yesus ay. Halani hapor sayaon ni. Jelas do Bapak Inang gue bahasa hita bani ayat 28 on ma ibaga suhur ni naboru ay tene. Hujamah gelah hioni ay malum mahuah. Arti ini naboru ay Bapak Inang luar biasa do hapor sayaon ni tene. Dalam bahasa Indonesia ya tahun asal kuzama jubahnya aku akan sembuh. Ya. Arti ini Bapak Inang naboru on malum lang halani Tuhan Yesus roh bani. Tapi halani hapor sayaon ni do. Tu Bapak Inang hita ganupan ondo nagabe refleksi hubata bani sadario tene. Kita pe mungkin bahad do sita ronon banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kadangkala rado mago hapor sayawot taai halani borak ni sita ronon. Tapi ang guhala na por saya Bapak Inang ulang mago hapor sayawon taai halani sita ronon mu bani panoramon. Buido jolma mago sitaronon ni porseon ni halani sitaronon ay tene halani naburi mamungkinay halani ekonomi mamungkinay mago Jesus humbani uhurni naburu on Bapak Inang duma 12 tahun yang mengalami pendarahan ay duma martambaria hutabib ni tene atapi huhala na pentar tapi sing ramalu pita kuasa ni Tuhan Jesus do na boy pamalum kuasi kita pe Bapak Inang. Apapun yang kita hadapi saat ini, katakan kepada dirimu, katakan kepada uhurmu, di dalam nama Yesus, aku sembuh. Tentu, itu pengarapata Bapak Inang. Ulang yang dalkon hita kuasa-kuasa nalegan. Halani adong do kuasa ni Tuhan, namar kuasa ibagas uhur taay. Halani ay, lambil margogo mahita, nalah mandopakon ari-ari ni pargoluhota. Jadi apor saya ay Bapak Inang ulang mate, ulang mitok, ulang mago, tapi hidupkan paguluh mahapor sayon muay maritehon ni martonggoham roham hubani Tuhan sehingga
Tuhan pasti menolong pergumulan. Terima kasih ma. Selamat ma mamukah ari-ari nilah wata bani sadari on lambin margogoh mahita, lambin marpangarapan mahita ibagas hapor seonta. Amin martonggo mahita. Terima kasih Tuhan. Bani hatamu tongon Tuhan sarana boru na pendarahan 12 tahun ai. Malum ya Tuhan halani perjuangan ni, halani hapor seon ni pangarapan ni hubamu. Sehingga Tuhan malum ya halani hapor seon ni ai. Sonado humahanami Tuhan, katinando hanami boratan sitaronon daripada hapor seon nami Tuhan. Sehingga gabekaho jarah mago hanami Tuhan. Halani ay Bapa, tetap hama hapor seon nami. Asi apapun pergumulan kami Tuhan, ahape sitaronon nami bani goluon. Asi maluah mahanami hunjin marhite hapor seon nami. Terima kasih Tuhan, terpuji maham marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.